objednaj to na to. Objednaj na meno Šuhaj, to sa... Objednaj to na meno Janko, Janošek, Ráško, Fantomas. Objednaj to meno Fantomas. Fantomas, na 10. Na 10? Na 10 Fantomas. 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 A ona Peťo Smorík je čo? A ona Petra Smoríková. Dobre, na meno Fantomas o 10. Na 10? Áno, na 10 na meno Fantomas. Jak sa cítiš? Ja sa cítim úplne skvelé proste. Ale nechcem tu, vieš, lebo teraz vidíš, že ma fotíš? Na hodinu či na hodinu? Na hodinu. Na hodinu. Na hodinu a pol. Na Fantomas. Ja sa cítim tak proste tak šťastne proste, lebo sa to dobre vyvíja a sú tu traja a je tu dobre. Ale nechcem proste, vieš, zase to video poserám, lebo hovorím do kamery a nemám hovoriť. A proste fakt cítim dobre a je to proste halúz. Halúz, proste, chápeš? A je tu výborné. A Viktor objednáva na meno Fantomas. Fantomas. Koľko si mal dneska chlastu? Koľko som mal chlastu? Nemal som veľa, priznám farbu. Mal som polku vína som mal určite a potom som mal 4 piva a ešte jedno plechovkové, čo 5 piv. Trochu mi to asi udrelo do hlavy. A kam ideme teraz? Kam ideme teraz? Je možnosť diskotéka Albas. Ale? Tam... Ale je to diskotéka. Janči, čo na to hovoríš? Ja na to hovorím, že nemuseli by sme ísť na diskotéku, mohli by sme ísť... Kam? Za Smorikom, za Peťom Smorikom by sme mohli ísť. Za Peťom Smorikom by sme mŕte mohli ísť, víš, ale Peťo Smorik má nastra, lebo on nie je rebel. A čo ty na to hovoríš, on nie je rebel? On je druhotriedny reper. Tak on je čistý rock proste. On je čistý rock proste, tu má hra bowling. Nej tu. Je tam, ja ho vidím. Peťo Smorik proste. Peťo Smorik, áno. Čo tu robíš tú ruku, Peter? Fiču! Áno. Je to on určite. Je to Peťo. Pýtaš sa ma, čo to znamená, že každý niekam sa rúti. A sa objímajú, pozri sa, ako objímajú. Buzerant je to. Je to možné? Strike! Pome! Padlo to, ne? Padlo. Bol to strike. Kamera uznáva. No poď. 4 desiny daj na jednu šupu. Máš ťažkú gulu, ale zober si tú modrú. Tomu ver! Jak pán! Čo je? Smora bere jak pán. Jak to približím? Počkaj, ušiami. Daj to naspäť. Strike. Kde si? Čakaj, máš? Prosím? Vás? Jasné.
Čo? Si kulturista tuším, ne? O tom vieš, že je zajtra na Slovan, no ne, z Ružomberok? Slovan Ružomberok zajtra. Komu fandíte? Slovan 2. Komu fandíte, páni? Ty si Slovan, Žiline. Ja vím, to je to tady. Ale z tých dvoch. Slovan Ružomberok komu? A tak postup. Nik. Hej! Šajze, osna. Krása. Nebo prvojně ještě Metromedia Slovan. A Slovan. Slovan, hej! Hej, nech si im podám ruku, proste Slovanista, jak pán. Aj tento typek je Slovanista. Kúpili Halenára. Že vyhraje Slovan, ale jedině Slovan. Slovan jedine. Jedině Slovan, jedině Slovan, jedině Slovan je najlepší. Nitromedia. Slovan! My tu ligu stejně vyhrajem, hej, stejně vyhrajem, Hej! stejně vyhrajem, my tu ligu stejně vyhrajem, Hej! Stejne vyhrajem! Hej! Stejně vyhrajem! Hej! pome, Žilina, pome. Čo oni? No a co? Poďme si čupnúť. Ale môžeš tu prejsť, lebo vidíš, že... Ale máme všetky jak pán, proste všetci na kamera. Nebudeme spadovať. Chalani, kde se dá pokračovat? Kde se dá pokračovat? Ešte je tu jedna diskotéka. Asi zavriem už kameru. Počkej, diskotéka taková, co tu hrál, tak A počkaj, ale to není diskotéka, to je krčma. Jak zavriem tú kameru? nejde, no, nic